aya mavuta apfushirijwe iki ubusa? Yego. Ko yajyaga kugurwa idenariyo zisaga 300 zigahabwa abakene. Baramwivovotera, ariko Yesu arababwira ati nimumureke. Muramuterera icyagahinda kwangiriye neza cyane. Abakene bo muba muri kumwe nabo iteka, kandi aho mwashakira mwabagirira neza. Ariko ngewe ntituzahorana iteka. Amen. Amen. Urakoze cyane. Amen. Komera Imana amashi mukozi w'Imana. Davideri atubwirije amagambo umuntu wese yumvishe, kandi hari ijambo, ari amagambo amwe muri Bibiliya azagenda agaruka murishe, mu magambo menshi nza nibuka azagenda agaruka murishe. Undi jambo ivuga ngo ni mungerageze. Banzuri kikidari data. Ijambo rivuga ngo ni mungerageze. Uzi icyo risobanura? Ofete uve mu makuru y'abantu bakubwira. Ibyo abantu bakubwiye n'ibyo wiboneye, ayo makuru aratandukanye. Iyo bavuga ngo gutanga ubuhamya, iyo umuntu atanga ubuhamya, ibintu byose byambayeho ubuhamya afite n'ubuhamya soma bwa Pawulo, ziriya nkuru ziratandukanye. Inkuru nsoma hano za Pawulo n'ubuzima nabayemwo nabonye mu Imana, ayo makuru aratandukanye. Iyo Bibiliya ivuga ngo ni mungerageze, babivuze ngo va mu makuru y'abandi, noneho wibonera ibyawe, nawe wandika igitabo uvuga ayawe n'ayundi biratandukanye. Yesu ashimwe. Nkunda ijambo rivuga ngo ni mungerageze, murebe, nimupime. Ijambo naringiye kuvuga ijambo rivuga ngo nimwumva ijambo ry'Imana ntimwinangire umutima. Kubera ko twumvisha aya makuru kenshi, ndatinya ko tumera mu kuvuga butumwa kera muri Kongo yegeze kutwigisha, aratubwira ngo ibuye riba mu mazi, ngo ariko ntizajyoroha, tirizagera igihe ryoroha kubera ko rihora mu mazi. Izoguma ari ibuye, bari gufashe bakari gukubita yo gukorera igitangaza, uzomenya imbaraga zibuye. Nimwumva ijambo ry'Imana, niba kubwira ngo va mu ruzerero uhagarare mu ihame, ihame wahagazemo ntiwinangire umutima. Yesu ashimwe cyane. Naho shaka gusa kugaruka, ntiwinangire umutima. Nimwumva ijambo ry'Imana, Imana yabwiye Abisirayeli ntimwinangire umutima. Niriye hame utashize mu bikorwa, niriye hame ntashize mu bikorwa. Ihame udashize mu bikorwa tiri gukorera, tiri gufungurira imiryango. Ihame utapuritse tiri kuzanira umusaruro. Hanyuma ndagaruka ku majambo yavuze, ukibaza ngo ese koko iyi Mana ndayisenga, ibi bintu mbamo nibyo? Ukaja mu kazitiro kitwa gushidikanya Imana. Niwumva ijambo ry'Imana tugire gute? Tiwinangira umutima. Iyo jambo naritekereje, niwukaningiza iminsi nditekereza. Amasomo twari dufite ya Afrika haguruka, ariko mugende mukurikire mwumvama. Hari umuntu twavuganye ndagira muri Amerika, ngira ngo mubwira nyine amasomo turimo kwiga. Arambwira ati hano muri Amerika iyo ugiye muri seminari kwinjira, apana kuvuga ngo nayo mu rusengero ngo cyangwa ngo nayiki, na masomo
guhera ku madolari 500 amadolari 1000 kugira ngo witabe ayo mahugurwa urishura. Nta kintu na kimwe cyusa kiba urishura. Mugende mwaguza amamega mwese mwamuyafite mukurikire ibyo icyo mwishura nizire amega mukurikire ingene ejo baratubwiye umunsi sinanifite intege nke sinaje ejo baratubwiye ngo ese ibihugu byateye imbere byakoze iki kugira ngo bitere imbere. Umuntu wateye imbere iwe yakoze iki kugira ngo atere imbere. Mubana n'umuntu wateye imbere wowe ndi wateye imbere. Genda uje kwiga ibyatumye, genda wiga ihame ryamutesha imbere. Imana iragukunda nk'uko imukunda, yakuremye nk'uko yamuremye, igufitiye gahunda nk'uko imufitiye. Haleluya. Sibyo ngiye kubwiriza, mugende mukurikire. Ariko niwumvishwa ijambo ry'Imana ntiwinangire umutima. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, hari ijambo nabwirije kuwa gatanu ushize, narikozeho no ku cyumweru, ngiye kurikorera finisage. Numvishe ko ngiye kurikorera, maze kumenya ko nzabwiriza uyu munsi, numvishe ko ngiye kurikorera finisage. Natekereje ingene imiterere yacu kwa kundi tudakorera mu ihame. Nanejejwe n'ijambo cyane. Hajya ninde bavuze ngo inka yose yagazareba akabona n'iyima, inziza yose n'iyima. Bavuze Aburahamu, Abeli, inka nziza yose avuga ati iyi n'iyima. Ariko ikiza twebwe uyu munsi ni kuri uzuciroza umwenda mwiza wose ni wowe, inka nziza yose ni wowe. Iwe yagaza ikiza cyose yagaza cyerekeza ku Mana. Kandi burya niwumva ijambo ry'Imana ntiwinangire umutima. Nimba hari umushefu mwiza ubaho, hari umubyeyi mwiza ubaho, ni Imana gusa. Imana ni umushefu mwiza iyo wamukoreye ukamukorera ugahagarara mu mahame. Aza gukorera akongera akagukorera akongera nta akakuvaho, akaja ku bana bawe, akava ku bana bawe, akaja ku bana babo, akava ku babo, generation. Imana ni umushefu mwiza, ni umubyeyi izi kwitura, ni igitangaza. Inka nziza yose Abeli avuga ni y'Imana. Akantu kose keza yagaza akaroza ku Mana. Kandi kurya Imana muzamugira ngo Imana ibikeneye si inka zacu n'amazu yacu n'aya mafaranga yose tuvuga n'ibi bintu byacu byose. Oya, ni teste, ni urufunguzo rufungura ibindi byinshi gufitiye mu migambi yayo. Hari indirimbo yagisubiza ivuga ngo amfitiye byinshi mu kiganza cyayo. Harimo iyiguhaye ibigifite byinshi, isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Ifeza n'izahabu n'iby'Imana. Icyubahiro no gushyirwa hejuru biba mu kiganza cy'Imana. Iyiguhaye noneho ukabigumana, uba wibrotse, uba ushyizemo kode, uba wishyiriyemo kode. Niwumva ijambo ry'Imana ntiwinangire umutima. Kweli. Haleluya. Ko numva ari sawa. Niwumva ijambo ry'Imana ntiwinangire umutima. Iyi Imana iguhaye. Bishop yigeze kutubwira urugero rumwe rw'umwana, ndanezerwa. Hari utuntu nje nsigarana bene utunyine turaho ariko twiza.
aratubwira ngo umubyeyi mwajanye n'umwana we muri supermarket, noneho ngo ashike baraha papa yarahahaga, noneho umwana ngo ashike nyine urabona abana ingene bimereye bashike, urabona bashitse bagiye kwishura. Hano bishurira haba imbombo nyinshi. Imbombo murazizi? Baza n'imbombo bombo Kinyarwanda kiraho ni bombo. Noneho ngo ashike muri za hahandi abona umwana abona nyine umwana ni nkaho yasamariye bombo cyane, aramubwira ati tora bombo. Umwana aramubwira ngo ya, kuko ariko abona natora afite ikiganza gito, aratora. Aramubwira ngo ya ngo sintora, ngo wendore. Ese kubera iki? Ngo je afite ikiganza gito, wendo shamatira wowe ufite kinini. Ako kandi aragakunze cyane. Fete Imana mu kiganza cyayo habamwe amazu, habamwe amaviza y'isi yose, habamwe abana, habamwe abagabo beza. Iyo iguhaye akantu, iyo iguhaye uzugira ngo bawa muri stoke y'Imana iba yavide. Ni wumva ijambo ry'Imana, wa musore we, wa mukobwa we, ntiwinangira umutima. Muri stoke y'Imana harimo biruzuye. Iyo Imana iguhaye ukabonera guhaye, muri stoke babyuzuye. Isi nibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Ibikubwiye ngo ndaguhaye, iyo ugiye bikaguma ku mubiri wawe, uba wishiriyeho urufunguzo, uba wibrotse, ubushize gufuri, uba wishiriye igufuri. Ariko iyo ufashe biriya biki Imana yaguhaye ukongera ugakuraho ukajana ku Mana, ye baba we. Ku cyumweru nari mfite ijambo rivuga ngo urabona imiterere yacu uko duteye, ni ukuvuga ngo ibintu byinshi habe n'amaturo hano, uko dutanga amaturo hano, amaturo ngene tuyatanga ubona rwose ari simvuga. Kandi iyo mvuze simba mvuze ngo ndebe umuntu wese, uza wireba mu mutima nimbi ibyo mvuze cyangwa umuvuga butumwa ibyo avuze bikureba ku ruhande rwawe. Nimba hari ukuntu bikureba, nimba hari ukuntu wumvisha umutima wawe ari ukubikora, ntiwinangira umutima, ntubigire ubisanzwe. Uwo ni umuti Imana yaguhaye kugira ngo wakire, ugukize. Ntabwo ari ukuntu kuvuga ngo wumvishe hanyuma wumvishe ni kubikora ngo wishirireho blockage. Urikunda cyangwa uriya waje hano ngo wishirireho blockage. Umuvuga butumwa watubwirije ejo, umukozi w'Imana professor yatubwiye ijambo, aratubwira ngo abana b'Imana ngo baratangaje cyane, ngo sinzi ikintu cyaduteye. Aribaza ngo ijambo ry'Imana iyo urebye mu itangire biravuga ngo mbere na mbere Imana. Mwitangire mbere na mbere Imana, mbere na mbere Imana. Hanyuma narumvishe cyane, narategereye rya jambo rivuze ngo mbere na mbere Imana. Ibindi byose nyuma y'Imana biraremwa, ibindi byose habona kuremwa. Izuba riraremwa, ukwezi kuraremwa, inyenyeri ziraremwa, ubutaka buraremwa, ibintu byose biraremwa. Nimba tuza hano ku Mana twaje imbere y'Imana, hanyuma tukabaho nk'abantu barindagira, birashoboka ko tugongwa na ririya jambo yavuze ry'amahame mbere na mbere Imana. Ibindi byose bibona kuremwa. Iyo twaje turirimba Imana, iyo twaje tuvuga Imana, iyo twaje dusirimba, iyo twaje tuvuga tukavuga tugataha twasaraye, ariko twarangiza tugasa n'abantu batavuze Imana. Kandi iyo usomye mwitangire mbere na mbere Imana, nyuma y'Imana, iryo jambo ryancumitse ku mutima, ibindi byose biraremwa.
uzugenda wicare uvuga ngo ko nashize imbere yanje Imana kubera iki bitaremwa kubera iki bidahari ni igihe cyo kugira nibigeragezo ndi mu ishuri ndi hehe za wicara uvuga ngo ibi bintu cyangwa ndi kuri sinakurikije ihame riragukorera. Aburahamu mugarukeho, Aburahamu Imana mugerageje ikigeragezo mw'abantu mbere na mbere Imana inka yose nziza habe na Aburahamu niko yabigenza inka yose nziza mukongoma. Aburahamu yagaza atoranya inka z'inyamibwa. Muzi inyamibwa? Inyamibwa ni misi, ni ibintu, ni misi. Ba misi murabibuka? Inyamibwa yagaza atoranya inyamibwa akazanira Imana, agatambira Imana. Aburahamu inyamibwa, inka nziza zose nizima, ibintu byiza byose nizima ngo buce. Kandi Imana imutesta mu kumureka ikamugerageza kumwima umwana, akabanza akaribwa n'uwo mubabaro kubura umwana. Igihe kiragenda ngo bucira mumuha, imumuhaye Imana yongera kumugerageza, kumumusaba. Imana izitugerageza itwima kugira ngo tubanze irebe ingene tuzitwaramo. Izibanza ikatugerageza ikabibroka, ikabihagarika. Ico gihe muri iyo periode yo kubihagarika ikareba ingene tuzitwaramo. Imana izitugeragereje mu kubitinza, yarangiza muri iyo periode yatindije ikintu ukareba uburyo icitwaramo. Imana irabanza irabihagarika, ihagarika umwana, aratinda, aratura. Aburahamu agira izina ribi, izina ribi riva mu kigeragezo gitinze ngo buce Imana imuha umwana. Imana irongera imugeragereza mu kumusaba ico yamutindijeho, imusaba umwana. Ye baba we, Pastor Ngoma yigeze kutwigisha, aratubwira ngo Aburahamu yafashe umwana, Aburahamu yafashe umwana, aravuga ngo iyi ni Imana, ngo arayifata gutya, ngo afata Isa. Imana Isa, Imana Isa. Imana yamugerageje ngo agafata Isake gutya, akavuga ngo Isake mwana waje uri mwiza, Isake mwana waje waje ngukeneye, Isake mwana waje, Isake mwana waje. Akarira Isake we, ko namantekereza agakobwa kanje kitwa Debora ngiye kumushinja, mushinje muca umutwe, nimara mutwike. Nico kigeragezo ngo simvuze umwana nkanje, fata uwawe, bankufata uwawe. Agawa kare kundi karahanduka koko, nkaruhanga utaragira umwana we ntabyumva. Ayi wewe, ngo akabanza akamufata gutya Isaka we, ngo yahindukiza ku Mana gutya, akavuga ati Mana we, Isa Imana ndeka Imana se ashatse guhunga ryahame, ndeka iri hame, ndeka Imana fata Isa, cyangwa ndeke Isake fata Imana. Ndeke Imana fata Isake, cyangwa fata Isake ndeke Imana. Arwana n'ibyo bintu ngo agera aravuga ati Imana yambaye Isake, ariko Isake ntiyambaye Imana. Imana yambaye, Imana yambaye Isake, ariko Isake ntiyambaye Imana. Isake we genda n'ubundi
imana izokongera ikumbi ikugarure cyangwa ugende nuko nyine ariko sinotakaza imana. Haleluya. Ariko mana we tuzadutakaza imana imana yambaye isake niwe se w'imigisha. Imana niwe se w'imigisha. Uzi ko iziduha imigisha tugata imana tugafata imigisha amazi kadusara ikadusaza. Uzi guta imana ugafata imigisha amazi kagusa. Izi niyo ya mbere gusaza. Niyo ya mbere gusaza. Aburahamu yamashorera umwana we mbere na mbere. Aburahamu yagaze avuga ngo inka nziza ni y'Imana. Ikintu cyose cyiza iyo umuntu yagize bene iyo myumvire ndakurahiriye ni mungerageze murebe niwumva ijambo ry'Imana tiwinangira umutima. Uzi ushaka inoti nziza, inoti nkuru mu mafaranga yawe, inoti nkuru ni mungerageze. Tukaza ufata inoti nto, tukaza ufata igiceri ufite 5 mu mupfuko. Niwe isaka wawe. Baba pasiteri baza bashukana. Baba pasiteri no bigerageze. Ubigerageze umwaka. Pima. Apotre Gitwaza twigishije kuwa kangahe? Kuwa mbere. Aratubwira ngo umusozi wa business ngo nukubabwira ngo muhuza amafaranga yanyu n'amafaranga y'Imana. Imana iguhaye amafaranga, iyibi yaguhaye ari ayawe. Ariko iyo wongeye kuyagarura ubu yahuje na yandi Imana isigaranye yawe aza kurura yayandi. Ariko iyo yatwaye akamaguma gusa kazerera ku mubiri wawe, akaja mu kabari akanywa inzoga, akazapfundura gusa ibyeri na za brushete na za mitsingi, we kurahuza amafaranga yawe no kwa Satani n'ubwami bw'umwijima. Amafaranga yawe uyahuje n'ubwami bw'umwijima bizakugora. Nta kindi Satani ahemba. Ariko naranezerewe wa. Haleluya. Buza amafaranga yawe n'amafaranga asigaye muke. Amafaranga Imana iguhaye ibisigaranya yandi iyo yazanye kongera kuyazanira Imana. Ubu yahuje na yandi Imana isigaranye mu kiganza. Izi ni password ubukuyeho pin. Hajya ni pin. Ubushizemo pin uzamukurura. Nawe ukamugenda gusa ukayashira ku mubiri. Bibiri iravuga ngo ubibira mu mubiri we azagira gute? Azasarura kubora. Ari kubibira mu mwuka. Kubibira mu mwuka ni gufata yandi ukayakuramwo icyacumi, ukayakuramwo amaturo, ukayakuramwo n'ayandi n'abashitsi n'abandi ndimubabashishe. Ubu yahuje na yandi yasigaye mu kiganza cy'Imana. Uzamukurura gusa, uzuguma gukurura. Imana asaza heka. Habe n'intoro zo muri Kongo zananiwe gushira. Ni igitaka izami baza bacukura bwa bakama basanga caruzuye byarafurubiye. Gufurubira murabizi bizabyiyongeye. Uzugira ngo uzojya amafaranga y'Imana yamare kurishiriraho blocage. Pastor ni abanyamitwe. Sabanyamitwe. Gerageza ubipime. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Ndavyibuka kera harige ubuhamya buzabuza, reka mbaho ubwo buhamya kandi narabuvuze iyo buje nzana buzabuza. Kera ngikora muri Intersec, nakoze muri Intersec imyaka 8 n'amezi 5. Tukorana n'umugabo witwa William Gafurama. Ariko twebwe kandi twari basirimbe. Ico gihe twagaza dusirimba twari dufite imyaka 20.
cyo genda nifite imyaka 20 mfite 40 ngo mu kizungu ndabaza uvuga imyaka yose nukuguma hamugume muzerera na unarifite 20 amaze tukasiri niho nari nkiva muri Kongo nagaza sirimba itenesi akaroki ako nagaza kandi gasirimba nezerewe twagaza tu amasaha yose kurara mu gitaramo nagaza nsoka gutya kaja mu kazi kamanirirwa mpunyije ngahunyi ariko nagaza mpunyizaba ukazi narahwere kuko twaza turara dusirimba bwaca nkaja ku kazi cyangwa karara ku kazi bwaca twarara tukirirwa mu gitaramo nuko gusa amaze ngahunyiza ku kazi ngamampunyiza gusa mu modoka kagenda sinziriye amaze noneho twarangiza gusirimba ico gihe tuba mu kazi twarangizaga dufite umutima mwiza nta ngorane amafaranga tukayagura pate jaune ico gihe kaungari tarazi tukagura pate jaune twamara gura pate jaune ayandi nkamagara bagenzi banje dusirimbana tukaje kuyagura ikivuguto n'amandazi nibyo niho twagaza tugarukira titwogiye ngo tuje kwiyarurira ngo turye ibiryo nyine by'abantu bamaze kwiyubaka kwihaza mu biribwa hari ingo zimaze kwihaza mu biribwa nuko twe twara abantu bari aho bagarukira ukivuguto n'amanda kandi nabyo bitari byinshi utokwiyongera kabiri nagakombe kamwe nuko naho icyacumi ntutubwire amaturo ntutubwire twebwe mu mitekerereze yacu uburozi buri cya imyumvire mibi uburozi buzabwica ukaguhindura umukene ugakena ukongera ugakena ico gihe titwari tuzi ngo boîte bandi twari tuzi ngo ibintu by'amafuti twabaga mu gitaramo 24 nahava ngaje ku kazi ariko naza ngakora inshingano zimwe nyine zo kugura ifu Imana izampemba ngubwo naguze ifu birangarukaho ni byiza ariko nanone bifite aho bigarukira bose Imana izampemba ngo nariye biranditse mu bwami bw'Imana oya imwenda wiguriye Imana ndizaguhemba amata wiguriye Imana ndizayaguhemba ariko ndiworeka kuyigurira ico nditwocigisha no nuko nyine amaze tukama tugarukiraho twarangiza guhaha bisanzwe twarya nuko tugagarukiraho ku kivuguto nuko tukaje gusirimba naho mugenzi wacu agahuza amafaranga ye nayima nibikorwa Gafurama Wilson yagaza atanga icacumi kuva umunsi yatangiye twarabanaga turara ku gipangu kimwe umunsi wa mbere sinzi aho yakuye ayo makuru yamagenda ahuza konte ye n'Imana uko ahembwe akamafata amafaranga ye akaja icacumi kwa pasteur uko ahembwe umunsi umwe yagiye Kimisagara asanga abaririmbyi bari mu ihuduma mu masengesho ngo ko barasengera sente yamabwira ati mureke ndayiguze naje mfite icyifuzo umuhungu aratumbagira ngo aruha abadeje uzi kuva ku izamu ukabadeje wa company w'ico kigo ngo buce arasezera aje gukora company ye ubu afite company irenga 3,000 by'abakozi ubu afite microfinance iri hano mu Gisimenti arayifite banke arayifite jewe nagiye kwireba ifite abakozi abana abakobwa n'abahungu bize kandi gawe n'icongereza nyinaza afite ibikorwa nashitsi wiwe mu rugo uzinga nazafu uzi urufunguza igipango umusikirite we tazasunika ni telekomanda ni urugo rwamara ukinguka naramubwiye ati yema nawe
naho twebwe timwe mubibona paritse zingahe hanze paritse zingahe sindaheke mu mandazi gusa kubera no gusirimba no kuba mu butayu bwinshi Imana inkebera ubu pasteur nukuri ibyo tubabwira ni mungerageze ihame amafaranga ye ubu nibwo ngerageza kugira ngo ngwane n'iyo karande yo kudahuza amafaranga yaje n'amafaranga y'Imana guhuza amafaranga yawe n'amafaranga y'Imana ni inyungu zawe Imana ntacyo udafite utahawe n'Imana ubwenge ni uguhuza ibyo yaguhaye n'ibyo usigaranye ukabihuza ukabicomekana urusi bikaba ikintu kimwe kubihuza ni gute no gukora ibi bikorwa byose dufite igiterane cy'urubye dufite igiterane yamaze kuvuga ignite kino tuzokora tariki 28 iyo bakubwiye ngo amafaranga tukaza wumva ko ari uburyo bwo kugira ngo pastor no nuguza amafaranga yawe n'amafaranga y'Imana kandi saa yawe wayakuye n'Imana yaguhaye mwabasore mukeneye gutera imbere huza ibikorwa byawe no mwijuru babiguhaye barabiguhaye mwijuru bagutekerejeho barabigutekereje n'Imana niguha kuba umuyobozi mukuru w'ikigo runaka wowe warangiza ukazugaruka Imana ikazi kubona gusa kuragaruka mu kabari ukagaruka mu bakobwa mu maroji ukagaruka gusa mu nani aho hantu kurahuza amafaranga yawe yavuye mu ijuru n'amafaranga n'ubwami bw'ikuzimu n'ubwami bwa Satani bizokugora Aburahamu nico yakoze afata umwana we Imana abikorera mu ihame numva ijambo ry'Imana ntiwinangira umutima kwinangira kwawe bizagutera uruzerero uzazerera uzahora mu byumba ugenda ngo bagusengere igakumenya ubwenge fata ibyawe ubikonekite no mu ijuru hanyuma urebe yatubwiye ngo ubirebe Imana ibwira Abisirayeli ngo inyatsi zibahoraho kagungi bahoraho ibintu byose bibi bihahora kubera iki kubera ko ngo simba sinza mbona icyacumi cyane sinza mbona amaturo yanyu sinza mbona nico gituma inzu yaje yabaye umusaka reka rero murebe ubwo mwakuye mutaretse ngo duhuze izo ntambara muzozirwana mwenyine zobagora izo ntambara izabakora uyu mugore twasomye ngo afata amavuta icupa ryuzuye amavuta ararimena ngo aragenda aricuncumurira kuri Yesu kintu cyiza cyose uzugitekereza mu bwami bw'Imana ugitekereza kugihuza kukigemura mu bwami bw'Imana kukigemura kukukonekta mu by'ijuru mu bwami bw'ijuru ijuru niryo ryakuremye ijuru rigufitiye umugambi mwiza iyo utekereje ibyiza yavuze ijambo ryiza nkazashaka nko kwiruka Salomo abaga inka ya mbere abaga iya kabiri abaga iya gatatu abaga iya kane abaga iya gatatu ageza ku ijana ageza 200 kandi Imana nsi yamubwiye ngo utange ibitambo 1000 niwe gusa iyo imyumvire gusabwa ngo ndamena amaraso mbaga nk'igihumbi ijuru Imana irivuge ngo ye rekera gutyo gira ngo ukorere Imana izayirahira nimba muzosoma ibyanditswe bizobereka ingene bibiri abantu bose babaye intwari bahuje ibyabo n'ubwami bw'ijuru babaye badasanzwe babaye iyi si ntibayiburiyemo ico barya ntibabaye izererezi ntibabapfuye nabi ahubwo bahuje ibyabo n'ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana bubazaho burabakorera burabazamura burabakomeza duhindure system nimwumva ijambo ry'Imana timugire gute timwinangira umutima nimugerageze ibi tubabwire mu bigerageze babwiye uwo muvandimwe nanje mfite n'ibindi namwe mufite n'ibindi ninti mwinangira umutima tugiye gusenga baririmbye Musa
dusengera umutima wacu kwinangira ikintu cyose cyiza wagitekereza ku Mana. Twebwe amasaha manini menshi duhindure system, kudakorera mwihame biratugoye biratuvunye. Namwe abanaziri mutambuke twese abayimbe mwese muze turirimbe dusengere mu ijambo rivuga ngo ijambo batubwiye kugira ngo duhinduke. Dukeneye impinduka, dukeneye ibintu ko bihinduka, dukeneye ibintu ntibizohindurwa n'amasengesho menshi, bizohindurwa no gushira mu ihame. Nimba ari ihame ryo gusenga usenge, nimba ari ihame ryo gutanga utange, nimba ari ihame ryo kwitanga witange, nimba ari ihame ryo kurara uhagaze, nimba ari ihame icyo bigusaba ugikore utagisize utashenjetse, ubuzima bwawe buzahinduka. Muze tumusangeyo, nimuze tumusange, aduture imitwaro yacu, muze tumusange. Haleluya! Nigira hino muve muna kubera ko mubikunda cyane, sinzi ahantu kibaha kandi muzamwibagirwa. Zamuka bwame tubanze turirimbiyo kongoma gaye tuyobore.